Case number 2. Evans Asante, why complainants? Asafo Kumase accuse Nana Poku Wanoso Ewo Sunyai Fiepri Court. Order court. Piao Evans. Yes, all the Shana Punin Kusiaba. Away. Nyabutransa. Me pacho Evans me wo Quran. Me wo Bible. Me wo podua de na ape. Upe bodua. PK famane. Yo. Peja kosro. Eyemi Evans Asante. Eyemi Evans Asante. Kasaden ne nanu abetena be ma obo tena no. Wo yire ne dress be hwi wo. Eyemi Evans Asante. Eyemi Evans Asante. Mikura bodua yi. Mikura bodua yi. Asema amekan. Asema amekan. Nukure turodo. Nukure turodo. Kontompo nka ho. Kontompo nka ho. Bodua boame. Bodua boame. Order. Evans. Yesu de shena pone kosua bai ene say yi ma mehwe. Hey, ene de case ya iwu. Hey, kosua no so wai. Nature say ne de besi. Asante de ana Asante, nature say ne de besi. Wo be bodua. Ayo, every wadawroma. Kasei. Hey, asem na ye hu. Last 2 weeks ena me ba ha. Efa akwantu ho. Se Connectionman agent wajimi skadi. Wamfama nko skane so amai. Ena last 2 weeks me ba ha e de betu manim se momboa me. Mo ba ye na meka se menya botene. Mo bedi hu djuma. No kres mu di hu djuma. Efre eja se ombla ha. Omo friend no si wa tu kwan. Enti o she 1 week ne so ye wamba. Ema me frey ye na producer ka se menya botere onene eguso kasa. Nti ye last week Saturday ena me frey no. Ena also mu ba frey ne na kasa no so mu bedi akwasi dai. Nti no mu wia obeba ne Monday ne si ye holiday. Nti anopa na producer frey me se wa frey ne no enya ne na kasa. Nti waso obeba ne. Nti o ma me bae. Ne madika ne na kasa so se asaba me de bedam no. Ase eja ne bo mo toso mo ye kona bra. Nti se ne de ne no ansi a wo de obebodua. Ene de me sanka miska mama ne 1 week. Me sanka miska me konkranza. Ene ho de ya tomkremu. Di bisi ye machira. Na mo kam wan nkranza mo de bukro ma bosum ni wo. E wa no firi. Ah, we abunu ni. Ni wo ba wo nka buru no waka wan wo atu ana buru ye wonte. Mbenti. Anse mantina wante. Wantra wanche be dudu abode ye wo kobredi. Wa wo se ho na bosum ya. Tu ko bodua. Me pacho bebre. Evans. Die amu wakoto shina buzu se papa e odada wana. Dada me pa ni a chepa be 2 weeks kra me ba ha muhu bi. Na me de minti ase ne ba na je wa de ade na ise ase papa ina wani abre ne so. Se ne ba ni minya no eno ano so na aje aginam so obi twie ska. Papa ne gigina mu. So ne bitwia. Eti wo pe bibia abusa wo no a. Yo yansi trododo matoa. Yesi wo pa wade so mebusa cheche. Ye papa e wa ha so omonye na nim bla na. Yo mo mbla papa ni mu maye na ye nkoro so. Ye papa. Poku. Adama, mi wo baburu, mi wo bodua mi okuland ye na ape. Poku mi kasa hu o. Oh, okay. Mi wo baburu. Aha, se ne wo na ugine mu nte se wo no ne yaja. Wo din di se wadaroma. Nana bobie. Nana bobie pa cho kasa gu mic ni mame. Wadaroma nana katachie. Mi wo baburu, mi okuland, mi wo bodua de na ape. Bible enu Mary anakwa sori ana wadawro ma kutemu ye me nana bobie na me nana bobie nana we di asa wo ye me lie we hia me a wo ye me lie wo pemi wo voice asama me kai say me surprise yeah oh yeah yes and then say asama ha asama ha okay asama be kan na no kre ayo unyame mo wa
Nana em say you yedi kan we di Nkomo ema ukra ka so wo baabi wo beba ne ade but said the abrantie yi kedi edi kan ade na wo ba na akoye na ade na wo na ase waje ama ho bebre ni ma me ho ndi ukra me yes for price kakra wo nana kasegu ma ene say one me ba ne ye transaction bia na me ni ho ena one ne ba me fi into a can story na me so okay see na mo ye no say no mo ko and later na me realize say man 90 man ye ena me ka chere say ma on worry me hwese ne nsa be kan sika no za na me ka chere no na mpacho edi sen o ka sa asem ni ye san hye edi po so me sen em se be February no ma this year February me sure nti o mo ye man na ko ya de na man no me ban ma me ne man ne kasai e ma man ne kasi April ending a March ending or this kind of ma nana obana nkasa wo he o could device here but me e ho no akotena no yare me information so be mande enti me kra na me ka che ebi nana ahụ ase ade na da ya doso emra mo share ni February no mo ka se nka bi agibi March ending listen yo mate adama o yese odinani ebre ba me so den den tie wo ne ba ho no o do be kire me se ono wo yesi enti me meti the later na mo ade na nwu tru no no frame ka kire me se omo anye na we want no frame do se mo kasa kra me de yi bi kire no meta frame pa ya onfa eti man na o this can be man no e no ye se March ending later no frame se when your problem been doing to me for my March ending into your man break akra na me ka kire Evans se consider be bre ni consider very good na me ka kire Evans se ya omre fi na me no me payment bi me contract and don't be tu esika bi nanka metua ma contractor fo sika na fa metutuka na musika aka mu no yenu da ye betua ma mo bedasi anu nti na ma ono na na ye say baby abrantia wa betra na chan television so afa bodua edi si a watwe kosia ene ayi no wakodu nkrasa ko bo pel dua sesi a mo betua sika na sa koda ni dua entity akwa ho seka so listen to me carefully my friend o nsa na me ye ni kura kire no ase se wo tobo na want to rebu consider be na udi ejira Evans sika ne kodi boy we edi say 1 year 5 months wa she afini busumi num Evans o sika na o se na kasa 12,000 am ga lo 6,000 o ma me yi kura 12,000 120 million o de fact ni minim hwe o ka kire me 6,000 and I me ka kire ni say 6,000 na me make sure say o mo di me yi ba me tua ma Even so ka che papa isa ka 6,000 na ka say 12,000 no 12,000 am Even so crowd only who ye no ni sha me be solid bodua na be twa wani sudi oto a be ma so ka say de be ka so wa frame ni nyina no 50 dida me ba ha on frame me da e na me so me frame ne da o so afra wa umfa nye no kre me so me phone wa ha yi me phone ma na me fan chiro sisi a 3 me so me yi wa ha ma save ni number on frame me da because me de ba ha ni ntine me mpese me frame no e no na me frame wa na won fa no me bo yi phone ma na you say papa isa wo say akase so say 12,000 which is which 6,000 12,000 mama receipt nyina egu mama mama enya de ni say lucky for me na nra me free fie me free ayi ho amom ka den sakola no be ba mandi ono yare no Cote d'Ivoire obeba mandi oba mema wo ye nyina e conference call ana oni me fie kura mema na ba na mo settle sa se na wo no tia na wo su me metia do ato me metia wa ba mfie da enti na me yeso because ade a oba ne ye nemu oya waji obi sika kotra Cote d'Ivoire ana so papa na etiti hu kokonua wayale ansa ne ne ya amania me we fa ntutuka da we onya botre na de we wani mo nyam tie yi enye fe se oba be kwa akọ kan ya be kan onso obe trampese be wani emle wani because e fere so be hu se wote na cha television so ne ye chuka mi wanyo so na agi sika no wo pa no ba bi obi a wa ma no du enkwansa mo be kasa ya goro wo ba ko bo ni dua ku no mo ankodane so amutimi sie wo pa no enu de mo be ko akodane asa twa ni sika ma no next sabi nya se wo mu pa no ere de wo he Evans bla na nka so de o kanuni ni number the number no friend na enkonti number bi age say ye je wo papa no ho the number me wo de o friend enko ayi o de ma ayi mandi o ba Ghana obeba oba no ma settle 12,000 6,000 na ma me kura me hu because men mo ba ha o kan 6,000
afu bi do ase 12,000 yeah be said etina nei nana mpacho na say dey na awe no fosu aye kasa me friend oh dabi anu de ahia uti national television so be pacho eti comporto kakra wada woroma say no eti asem no ye ka kosi say ye ntwen kope Monday manyam for me so be bagana Monday Ubano. Yes, inti mum yem fashion at that time. Now, memo mrana mun settle, mon settle. Tien fashion ukiada. Ukiada. So be ababa Monday, the other Monday oba Cote d'Ivoire kwa wa able. Ene be awada. Yem fashion the week mum. O the yem fashion the ene week. Sunday because we do a mema wa bane settle say have more difference na wo kan. Ye be say be wi ha be chichira abo wan isa no. To mum la fitiem. Why? No problem. To the enya. Na che say o discount ba na say wo betu aheda. Ba che obebre wo de my settle the say baba. Ye ba wo ndi wonni say na ye wonti mi mfa my mfa na of say we no be ya say na no why. Ananti ase to the onya betre. Mam say wa kabi. Oh hidini me da say. Eja mpacho betimi do telephone ya to ho na nka watie bibi kakra. Ai na mesre maka se onse mo mpanimfo yi de munim de na edana ye de abrantie de asem ne bedaye no me kai pa se judge freo na onkasa yemu no me am freo me no ka abono no se de na okasa de pa na wada no wania asem ye ma da no kwa da nchi because enya me ya na me boa se de ka se mi kama ti mama ti asemi pa on say ye wo issues bibrio we se me meet na o si ase me man sika na akodi me ba no ho na hia enya no kore me sa de no mempe iti e ba manim na me try na me nim se enya ono nko an oye one ne ye yo em say two people be and we jani akotra Cote d'Ivoire akotra no yare obeba Monday na oyale ho no kopa yale hwe na ho na doctor ho e bi na nye 12,000 is not a joke but you better say o yi ni ama me nsa no o choose ni ope and am me choose ni ampe ayo nti wonko me pese me kire say o se Cote d'Ivoire no okosa na ho yare jo ono so okopa e ho no so na yale sawo yo eni awrade mfa ni sanka no ayale sawura o fa ni sanka no ma yale sai wo nyame ni semu Cote d'Ivoire nyame boa o de ya wada na ye ba ebi kura on sera abonte na me ka kire producer ebi kura no oba no discover because ye de ne de omsi June ending eno na wo papa emfe ngotuka very good mam se wa mrahwe oba Thursday no de ska o de ba bia na de abrel ne o de be ma no ne ye beka ho asem wa na because enya dia usika no ebeshim what usika no de membe ki shows obetu eja abusuafo ye de tasem ye ntanipa kwase buo na ma maga na tete awie se kontebe ehiafo bodu ahefom ye ni kamafo ensema se sankrofon tumemu connection ni ebu krofon fa so agijom sika wono nim sa de amikoni timi nye sroto eno so na wo so metimi am yafa police metimi am yafa immigration ni e chi about 10 sika madam fu bi ni 100 million akokam obi so be me yafa ne ba soja boni abawi aso wo be ku ama me ede ne sabon ye mekuta hyerehyere 22 years police ni wawu Evans wono sa kwa ade akoye ye nipa no obi na di ni wadanse e kire wa na wate so aye bia mo bia na ye na mo so mo hatching me fa da nya na de ma me wo fa da nua no ade na Poku ni ma wo na damfo no so o man nipa e ma na de ko e ma no de nu kra o ai baby o mo wo no Sompa wo no o de ko court e ho court e ko ge Samantha ta e de o ba no jama wo tie no wo fle wo no ni ma me e ma o mo ko court no e ma ne ka se ye de asem na ba Sompa e ma court ne ka se se de aba Sompa dia o mo e mo o mo nka ye nka wo ha ye nka asem no wa ha court kan ayo enti se no nanka krobe mpo na aso de wo koso no estatifri Kuwait no si Kuwait na Kuwait de na anye yi e na so ngodo ko wenya yifufro Singapore so ti we ko Singapore e de wa kire ne Singapore ne Singapore wo si emere e wu Kuwait ka kwa to Arabs ne wo na wo no se sika no Evans se we de adwuma
Yeah, printing. The printing press no 2 t-shirt. A year t-shirt. Aha no de wunye bi. 8 yebi. Mu yebi. Ye yebi bra ye ma me yi. Ah. No what me attitude bo wule mo Ivans. Eh burade Nyankopon. Wa usika na aje besia. Manje bosia. Aw. Now papa nua na enam no so na de no wa me yanche no. Ah. O papa nua no. E ba sa no no asem be no kan. Anona ade we see no call ye no. E call court no se we waguna ni masinti no. Ano so de no call court se onkwaje ya empata. Apa no oyazan. Ni chen ni kuri ato obeyaza papa no. Ayazan na ni oyazan yeso be kire ne ya wada se enso azan. Ntu anena ade no call ai court wo Sompa no. Awo mo ka sese de asem na di kan ba ha de ya ma mo nkan wo han. Na Evans say no say ya wada se la abetwa na wo be konkuransa no. That's all see ya wada na twen ya wada. Yes sir. Why? Ni duru ni se. Wan ti asem papa bia. Na so ku boni dua na adne papa na dase. Ana ho na adne be dase. So no jijirim tikado ono no besia no. Yes sir. Aha wo se ode papa ne besia no. Yes sir. Wow. Say bi kwaye blancho ogu ona se mo akasi o ma e dia pafo ne gina no. Ti say ne ode gina ablante na nkase fenze. Nana kwaku no anu ode ne si. Nana kwaku ada bra na fesika na bra. Lesra Evans show ma me hwemanim. Na de ntwe ya wada de nwa na ye wedi besi wate empre hu nkobodua no na de ya wada na me boy no one ne papa no me hu omu yie difo ase